Uyu munsi ku wa kane muri Malawi hatangiye ibikorwa byo kugeza ibiribwa ku bantu bagera hafi kuri miliyoni 6 bazahajwe n'inzara kubera amapfa yibasiye iki gihugu muri amezi menshi ashize. Mu majyaruguru ya Cote d'Ivoire hahungiye abanyaburkina Faso babarirwa mu bihumbi bahunze ibitero by'intagondwa n'ihohoterwa rikorwa n'abasivile bibasira abo mu bwoko bwa Fulani. Cote d'Ivoire ariko ntiyemera ko abari impunzi. Mu gihe hasigaye icyumweru kimwe ngo abanyamuzambike batore perezida, abadepite n'abandi bo mu zindi nzego z'ubutegetsi, Daniel Chapo umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi yahuriye n'abahanzi n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi i Maputo mu murwa mukuru. Nyuma y'amezi 6 irishyize ku isoko, banki nkuru yo muri Zimbabwe yagabanije agaciro k'ifaranga ryari rishingiye kuri zahabu 40%. Banki y'igihugu yashingiye ku gaciro ka zahabu yaho yumvikanisha ko ikoze ibi mu rwego rwo kuzahura ubukungu. Mu mujyi wa Safi wo muri Maroc uri ku nkombe z'inyanja hatangijwe umushinga wo gutanga amazi yo kunywa mu rwego rwo kugabanya amazi y'inyanja ari mu munyu.